Kah Nyautrep Youth Council Education Cell kelalai Bankang Tala Shisnan ia ka office ka Director of Higher and Technical Education ke Badan Halai Mkra hadin ke jingyok pediang ia ke jing ujon nagi babon ki samla puli halor ke jing bompat yo jongki ia ke scholarship haduk mentah usamla en lang sawen habakren sekelap thai bor ulapan kemau bahausnem baladap kata ga khatwai tarik nopra arjar psau keseng kelalai bandawa na ketika office ban pelaj no ia ke scholarship ke basa jongki babon ki samla puli handai haduk mentah kampala ban pelaj setia ulang magajingle jang sarkar ka pani bakamdon jingket kli satya ya ki samla puli ya ka ba lawan rak shibun ki jinge ya ki samla puli bat kumta ulang balada sarkar kam pelaj mardor ya ka scholarship ka basa ka seng kansashim da ka sinjam ka batinge balai bantur syaskriat I cannot see it. Kang keluar. Slim. Kang keluar itu seperti jangka HWC Education Cell mentak kesini lawan akan ke office terkait juga tenan education beri pay ke scholarship luar kata ke jeng pending jangka scholarship jangka kena pulih kata ke pre-matric ke post-matric scholarship ke jengwan jangka sang mentak kesini ni ban khang talai ke office kalong ba nakalian kesang dilayo ke jeng ujor nadu macam senang bat hadu mentah bat khamtam kalau dan ke jeng bitar jeng bebun ki kena pulih bat khamtam ro ki kimi ki pag berhap wan nak snu kondong beper ni nakalian kesang kan kamdai kesing ke benekong bunila hapan sim ki steps ki senjam ki batenge persya ke department halor ka jing satang jong kata scholarship jogi kena pulih hagis nam ki boladat ni simro ki education ban pelong ke education hang teh po madan ako hang teh po malki ha ka silong no college pan rai ban tur support skatriap bat dei halor ka ni bat ni kema bo tu snam hadin ban nakalian jong HWC education sal ni sim ki senjam ki batenge ni ka nakaliang jum education minister na penberatang hadin si kenta bay kata ka scholarship jogi kena puli kala pelaj bat mentau sambat ka jing pelong ya kaseng ban khang ni ka ban khang tala khang ni hapo kan jakat rekam jong ni ka office rekam pay ka scholarship kalong ba hoy ni iba nakaliang ka department kala da ban release kata ka first bat ka second installment Dre hadu mentapat dan seka takat third installment ha ka ba pelat artinyo hajar ngot di samla puli jongan jing jela kidang dan dibumpat yo ekta scholarship kene kala bujik e khamtam ki samla puli namar bakal de ka por ban save kita ke semester fees bila yo punya kran buat unadal officer beri pay kene ke scholarship bat nakaliang ka department ro ka kala ong singi ba kimla ban le ye namar ba hawat kila pa ekta ka communications ka Ministry of Education habai dai bat ka pending scholarship handai hadu matamne kimsem layo kanu ka clear update balanu kata ka third installment jok tak scholarship and release ila falu ek RTI halor kani ka jing pending kani ka scholarship hausam bola dep bat katom ka jubab ka ba nakaliang ka sang layo lingba ka Ministry of Education kala batai syai ni baong ba kadau tenrai ka pelong ban prislam ban pelaj ka scholarship sapo ka jela meghalia ka dei ba nakaliang ka education jok sokar meghalia ka slam pelat ban provide la de ban submit kata ka utilization certificate bat habang ikeli ya ke department hatu kai ka dau tenrai ka pelong ka department ban slam pelat ban pelaj ban submit kata ka utilization certificate nakaliang ji buar penyat kim simala ban ai kata ka message ka baklia la ni kata ka jing batai ka baklia balai kata ka balai na kaliang department balai na kasukar jela samplat ban submit ya kata ka utilization certificate badai kani ka daw tenrai ka pelong ba na kaliang ka Ministry of Education ka samjing ban pelaj kata sanction ya kata ka pending scholarship ka badangsa nam taki apnyo hajar wat bat lada kasukar mataksi lingba kani ka senjam ka baksang ka sim ada kam snap bala ada kam pelaj mador ya kata ka scholarship sa pelaj kita ki apnyo hajar ngur ki kena ki badang dai banyo kata ka scholarship kasang kambal si ban pelong pat ka wi ki kita belitur state sports ka Ngiliyo kedua berarti besar nomor ni jinsang nilai plan banyak kedua berarti director train nomor dan ke meeting sawai perkerjakan ngiliyo kedua berdua ni ke besar badan ubadai hapo ni ke office terikam menakaliang jung kiro ngi suliyo ban pembun nodal officer ndrai
tai ka daw tana na marba nakaliang ka department kamla ban jubab da basay bat ka main responsibility ru kadai jong nakaliang jong education minister hadum ta mene 4 semla san kanu ka communication ka ministry of education kani kamdai ka kamram jong kasang ani kamdai ka kamram jungi bangi hapan wana pressure kiwe ki jela ki yo ba ka scholarship ka por bobyang ready tang ni ka jela ka jungi bangi hapan nakasnam sa kasnam kani kamdai kasien kumankong kasang nadu ar hajar arpuan ni hapan ni sa surak bat mentarung ni hapan bibyang kani ka village jong kasokar kani ka iba nakaliang jong katrat education khamtame education minister umdan kanu ka responsibility ban kitkya ya ka jingya ban kitkya iksam pa play jong ka jela